Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dia kan sakanu dina pito ana pengampungura na usad nakipito akan rakanu na sumaka penggulalang ko na isero na gagawin pananadam. Kadi ako pamanayari na rin na dia kan di pelilalilang na dikukur mata ke amana amerullah marhum. Dia mata idana na ay pagadilia na so amana ayad na so darling. Natetang kay ni bud na sa sudi mga dato na mga boy kay na miata bun natetagu masurago ko panimbang aminumbo dato magendugo. Kuranaw nagusuragat ato mitelo migisa ko patapya gadilan sa katina wassalam. Pagi suara kita berisi sama Aidu familia amirullah au so pada rumah yang ona dendingan dan adikanu nanguana tanggungan nakadiyari narinu ikulila nilangko parisi sama nai idiradingan na aiduli ninawag Parara benua upene aduri daina tuai Agia sai manto nati guru na pegentar Agia mini buso dia kinu bandingan pani bunga minum kasar sarano kanu kina danguan abulayo okoy de edewan pagiyami ang ano na perisi sama na kung ang inalalaku Lagu ikakasar Somaso inaduan Nakapakin unaku Say utang keda Apa na mangkon Diduagan aku keda Sorota mangundiyang Kondangan abulawan Pemiya pembetongan Mangari ni bunaku Kau kabin sanggup berdiri Anak ide asara Ede ubi Ide ubi Ide yang ku mantang Angiami yang ano Nikah sasa geduran Wade napa kana gekuri dari nora kanu paresi sama nae pemana di makula aku nerayu kulanguan apa pagi ada ide oli sirah
mo ay lupanin bangami